Dadong ketut puji jani ngoyong pedidian di umahne di Kelurahan Kerobokan Kuta Utara Badung. Ia nongosin umah ane subesing maurus. Plafon ane manggo aji bedek subenageh ulung. Lurah Kerobokan anak agung Oke Wiranata nyeritang ketut puji anak ngelah keluarga. Ulian cerewet keluargane sing adenya ngajak dadong puji ngoyong. Awalnya umah dadong puji man sewange. Ulian dadong puji bes cerewet ane ngekos masih pindah. Lurah Wiranata nyeritang dadong puji setate bange bantuan buine setate ujungange pangmaan pertama. Kitu masih anggota DPRD Badung Dapil Kerobokan anak agung Ketut Nadi Putra. Ia ngaku selesai ngemang bantuan. Ulian bes cerewet keluargane sing nyak ngajak bareng. Tim Bali Express ngelaporang.